Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين آمين يا رب العالمين. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah, sidang jemaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bapak Ibu sekalian, berhubung nasabah yana pengajian terakhir sebelum masuk bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita diberikan umur panjang sehingga nanti setelah Ramadan kita bisa lanjutkan kembali. Karena selama Ramadan saya tidak bisa, karena saya di Irian, jadi itu selama kurang lebih sekitar 40 hari mungkin. Jadi untuk iwenewe persiapan sebab mencari ini kemungkinan 9 hari lagi, hilang 9 hari masuk bulan suci Ramadan. Dua agak-agak perlu upasangan khusus ki. Irona bitta maka daiman fariha biduhuli Ramadan fakada haramul jasad ila niran. Nanigi-nigi tau mario marennu. Nasabak na pulin na ulan ramalang maka yaitu tawe na harangang ipong Allah Ta'ala nagisa pinaraka watakkalina. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min sambi. Ia rotawe ang nariko ang kay mapuasang ni ulan ramalan dengan penuh keikhlasan, maka ya dampengi dosana yang telah lalu. Jadi sitongan nakatelu ula pak makadai nabi ta syahrul rajab syahrullah, syahrul sya'ban syahri, syahrul ramadan syahrul ummati. Jadi ia ular raja ulan na po Allah Ta'ala. Ia ulas sa'ban ulan na nabita. Ia ulan ramalang ulan na umat na nabita. Agama nana, ia kutumak bicara amalan. Ia ko ular rajai ipigay istighfar toba. Ia ko ulas sa'ban ipigay masalawa. Kalau nabita. Makanya ulan na nabita tuh. Ia ko ulan ramalangi kita banyak minta atau melakukan ibadah khusus.
Yana tu ampai puasa sampai jam penni solat tarwih. Pak si salah. Lengi tu sampai jam penni lengi solat tarwih. Ia ko solat tarwih ramalam ini jamah. Yana liwangi ramalak dena ni jamah. Ia ko sampai jam penni selama 1 tahun penuh. Nah, jadi ia ko sampai jam penni itu solat laili asana arwa rakana tambah telu raka witiri. Nah, ya rumah kiro, tapi ya kok taraweh 20 rakana. Sen raka biasa di taraweh ta. 20. Ah. Angka tu tahu maka da ya ro taraweh angka arwa sitongan nade. Ia taraweh 20. Sampai jam penimi arwa rakana. Makanya tu dia itu nak ada solat tarwih, maka dami solatul lail. Yaitu ampai arwa rakana. Mega tu tahu nasade angka hadis na Nabi teh cocok ni. Ya roh hadis mak bicara sampai jam penni. Maka dari Aisyah, Nabi tidak pernah lebih dari 8 rakaat solat malamnya ditambah witir 3 rakaat. Gitu. Tapi ia ko taraweh 20 rakaat. Yaitu ampai Pak Oko Mekah, sin rakaat taraweh na teh 20. Masyere 20. Madinah 20 toh. Indonesia si garu-garu. Itu makwir Indonesia. Jadi tidak usah diperdebatkan. Ya komeki male ruara karena berarti sholat malam. Ya komeki male matarawih berarti 20 rakaat. Tidak usah diperdebatkan. Ya, ulama sudah bahas itu. Kemudian engkau tuh cek dek perlu sampaikan tentang makan sahur. Ya roman resubue maka dia nabita maka kan maka dami je makan sahur kayak pesigari itu makan manre sahur di waktu sahara. Ya senge sahara bu sekitar 20 menit atau 15 menit sebelum masuk subuh. Jadi kira-kira maka dah 10 menit 15 menit melona tama subuh. Ya tiasa waktu sahara. Iya na waktu yunri manre. Nah, iya miko yolo na yero tanya sahara sana manre tanga beni. Hah? Tapahan itu? Makanya maka dia nabita akhirkan. Ismesang akhirkan. Capak namonroi manre. Nah. Makanya itu ya, tapi aja tak salah paham. Itu ya imsak pinapakak manre subuh. Ya, imsak pinapakak manre subuh. Tapi makalasi kak. Kaya sama makalasi, manremo kak jolo. Tapi dia kangi makan sahur. Jam 3 itu biasa saya makan. Jam 4 biasa manre kak. Nah, macawe pimatu watue, maka 5 menit tanah imsak. Malah nak karo mataluk batu, si bawa si kaca. Itulah yang saya niatkan sahur. Napa kak maniak manre subuh. Ya ronak manre bama. Paham ya? Nah. Aduh. Magi ni pakoro pak, itu mengakali supaya dapat 2 pahala. Nomor sidi lolongan nyapalan nasabak kita makan di akhir waktu, itu sunnahnya Nabi. Yang kedua, makanannya juga sesuai yang dimakan Nabi. Yaitu Nabi teman resubu karoma teluk batu. Kemudian minum air putih. Minum hijau cek dewe. Napa minum manre karoma teluk batu. Kurma itu hendaknya ganjil. Aja tanre nak bali. Maka ko ganjil Pak Burah. Menjadi obat. Itu Pak Burah lada tuh ko karoma yanre na ganjil. Makanya Nabi sunnahkan supaya ganjil. Kalau kurma. Cidi, telu, 5, pitu, asera, 10 sidi, 10 5. Makoro. Kurma. Yo pui di bese gan rusuk bami. Ya ko macam ni ceningi pegai-gai. Ndak, itu sunnahnya dikasih ganjil. Ya to nanti ya Pak upake kong kata memang puasa nama rajin na sedih maka dawat tua galungangi na waktu puasa to aja mau terus ai puasa tak tapi cara taman resubuh. Cara tak man resubuh. Caranya itu sahur, saya dapat pelajaran ini dari ilmu tasawuf. Ini bukan ilmu fikih. Jadi saya ingin kasih ilmu tasawufnya itu makan sahur. Sebelum mandreki, inungi jolok cedek. Bicangi salawat. Poraki minu cedek,
ambil garam halus, baru kita makan. Puraki manre paje halusu, talay yaro nanre, tajapu ita sampai nanre mate kewe talay, napati mau, kemudian yemma ibauna, ibaca salawat, napayanre kasarana, yan itu nakadapan re nyawamu, supaya dia tu mododo nyawa ko tu puasa. Kemudian alasi yang kedua, aja tapasi bapak kanreang, alasi yaro nanrewe, kemudian aja timawi, cukup yanre, aja na tu manapasa, napi baca salawat, napa yemma. Yan itu nak ke depan ruhmu. Napa yalasi, napa yang biasa. Kata luruh. Nah to, jadi pertama, kedua, ketiga. Yan itu nak ke depan watak kalim. Aga guna apa? Namuya itu taluya tanri ganna to ni. Angka tu to biasa ko mapuasa nasa dito ya umaliwasa madakama. Ukiway na kunci na mati itu. Angka tu to nasa ya dito siya ya kupura buka umadodong. Di uli marigagay, berarti nyawana dia na panri itu. Namun tu sikiri nang gato pa, ang kasikiri na napasa, ang kasikiri na ruwe, ang kasikiri na rahasia, sikiri na rahasia ka, sikiri Nur Muhammad, sikiri na ruwe, kaya polo ko pong Allah Ta'ala. Cuma dia bahas ya, pedi ulu kimatu, kaya tak guru cukup, sikir biasa saja. Kupure nak tanre makoro katalu, ala ni pakan reang, napaki manre. Kuncinya, aja tepak genak bali timputa, paganjili. Maka dawa mawatang itu stas. Den rulek bilang, ya kode tu lek bilangi, ndak usah dihitung, tak kalangi bawan nih. Mepi masoma tu, napaki malanan recede, napaki minut tabagi telur. Nah, itu. Jadi capak na. Ya. Kemudian terakhir, de nagaga maturo terakhir we alaki werinu, terakhir etinu we na al-kausar. Yaitu wa iku yomangi mapella macake usahakan ni macake pitamma matamma yaitu pada wa esa elatu ilalam yaku yaitu pak namu dua ngaso tade ini udah na marigaga yaku yaitu wa si jeje ngatasan yaku mapella itamma ina petate 10 rakoni hukum itu mon kuncina madari gitu makada majisa di madari kak mapuasa madari itu dia pernah tengah susah di ngorakong madari itu menyamas di letua rewe dia rakong hukum itu wae dia ni mini pahangi di hukum itu pacapuran na mak jadi aku tamai nama pala tahu lagi pe amang itu kuncinya namo maga rajin apa namo mak dompet dia na marigaga namo turu pusa maga dia na marigaga tu lima nyama pape na dingi tu lima cekke pule lalam. Itu kuncinya saya pelajari ini dalam tasawuf. Di Sengkang itu banyak jamaahku yang pakai Pak Bu. Sebab biasa kasih Pak Balu emang aku nasang. Jadi Pak Ustaz na 10 terakhir dia na tomang puasa ka kumani je. Mage na saba iya roses sana Pak nasa tomak balu sesuki turu pusa emaga rakongi. Pak takapomanang pangelih. Maka daka tapaki. Dan luar biasa Pak Bu. Narasakan betul. Ya komeki ma puasa ya muti pakai, kau makada meki mapuasa sunnah, nama dari marajing, ya bana tu tak pakai. Ya kode nanya tu tak pakai, tata tu kabani lilata kau kadang tak kau asia ngangi, kau moto ki weden tu sempat makan sahur, tata tu kabani lilata kau capak nak kadang tak baca nak atai nak ketelu, napa masalah wajib napa yemak. Itulah dikatakan orang akan di akhir zaman kelak hanya makan dengan zikir, minum dengan zikir. Itu yang diajarkan ulama kita. Jadi magampam ya Pak Bu, ya modalak. Ya, modalak walengi, mudah-mudahan ini bisa diamalkan. Cuma mega je tahu puasa tu balas dendam nih. Dek tahu ngesanan rekosoi tapi 5 penenan rekon nih. Balas dendam itu. Ya, sebenarnya itu puasa Pak Bu, melu ilak galas kota kalebe. Melu lega. Jadi itu sampai 1 hari pertama letuk 10 pasti itu 5 pai bebek kilo. Nah sabak racume matonan redarah. Maki itu. Racume matonan redarah itu. Apa itu watakale pak yero sarap kami mati asa sel sarap. Yero sarap nolai darah yero saluran darah itu nolah. Yero darah pak asoso lalo koro darah macare pokiro lalo darah kumiro lalo darah.
Iyalah kalibarakang nareko angka pipa nola wae si tau jalan pasti lumulumura bandrena. Do, macarepa. Jadi ya ro darai mako mati itu. Sarape ya kotolinolay darah ya tu kadang kotor darah kotor raga ya na tunang kamadak ke okoro malakat ya na tunang kayasap penyempitan pembuluh darah. Gunana ko tumapuasa nasaba de gaga andre darah nasaba de na tumandre iya na ronalo kwe wirin na sarap nalaga makanya mapai elo nasaba racume mato nalaga. Yan na tu ampay no tu timbangange ko tubong mapuasa sampai 10 hari dan itu rata-rata 2 sampai 4 kilo. No. Tapi ya ko hari ke-11 sampai 20 patawaduan naman itu no antara 2 meni kilo sampai 1,5 kilo. Tapi ya ko 20 na ke atas menre te matimbangan itu. Yan na tu ampay nasaba ya tu ampay maka dan nabita saumut tasihu. Puasa ko sa rekwam mangimadisik ko. Mega po to nasa malasa maya ko mapuasa. Ito nasaba de na pahangi. Makiro tapi aja tak puasa balas dendam. Kaya 11 denda deto ngesanan rekosoy tapi si puluh mana bepai korewengi nambak materu. Na alam yang kanguluan na nasanre na patulina timpu taci cacagoren. Itu yang jadi masalah. Itu makiro. Makanya itu nabita dalam hadis Imam Bukhari. Maka dari orang Islam, orang beriman itu makan dengan 1 usus. Orang munafik dan orang kafir itu makan dengan 7 usus. Agak masuk na. Ia tu kau tahu matandre tepat na dena mega nandre. Kau tahu makaja tepat na. Dena meto na metaman re mega tu. Ia nang katau magala manre maka de guruta malam tepat na. Itu. Jadi oke itu. Detawah kan tahu pandai ini kan hadis babu maka dia nabi ia tu tahu matapa cik dimi perlu napake komandre 1 usus cik dimi perlu na nalisari yo po tu kapere si bataw muna pi komandre pi tu perlu na nalisari makito. Jadi tandai itu tahu pandrita dia itu namanya kan andre cek deh. Yo pui di bahasa nostase hais magalak ki mandre. Patannya apa ulama tuh. Itu jadi perhatikan itu. Makanya termasuk guru tak Jabdur Rahman Abodale saya tanya kemarin, kok itu guru teman dari kata lu mina japu kok tu penewe nalai ni tahu. Kata lu mina timpu nala ni tahu pak jadi nasaba si dimetomi peruna nalisari iro sesae tatutu sehingga syahwat makannya berkurang. Makiro aja mau tapasai dia leta makoro de. Jadi ini harus dipaham betul ini agak berat ini. Hukum itu monro pak kuncina. Iyo na ke angka pak diseng ngulolo ngeserena soko guruta Ki Haji Sodik di Parepare. Ternyata itu rahasia naguruta kali Pak Baja. Asera pulo na apa tahu umuruna. Cicak bam malasa. Mito manimate na ipasa lo rumah sakit. Ciat tama tapi dipasa. Agar rahasia na. Ternyata menurut informasi yang saya dapat dari itu informasi ini dari keluarganya, dari anaknya Guruta. Maka dia itu Guruta kali Pak Baja, ya namelo matinro pasti man repaji. Ya komoto langsung man repaji pemang. Apa minum? Ternyata itu Pak di kitab ada. Saya tadi buka Sunan At-Tirmizi sebelum ke sini. Itu ada. Ternyata Eropa JW Pak Buralada. Jadi demeto na wat dingin asu ya tu Pak JW. Jadi ako man nasuka joki aja no kuryase oring tataripa jenopi. Nopi na patapat jay. Itu supaya mencaji Pak Burai. Makanya tomato tariolo yang paling aman itu makan garam sedikit.
Ka purani orang peng atau maka daya ko pat jenan rete talu barakana nomor si di dega gatau ko manre pat jece de na pamanre pure manre si pat jece de pasti macca itu nasabak don na Ibrahim macca tu kong kana tamelo ki ko macca ita sore manre pat jece de na pamanre cerdas otaknya itu. Yang kedua de tu ka gatau nakan na keracunan makana ko manre mi pat jena pamanre dega makanan apa buelo na dega. Yang ketiga, degaga aron itu nakan dalam syahwat koman repat jena pemandre. Itu berkah apa? Itu. Jadi itu berkahnya garam itu. Kuna pahang kita itu berkahnya luar biasa. Itu pasti dakkan itu Nabi Ibrahim. Kemudian patarui jadi ia matu ta tala dasara. Jadi ia komat tarawih ki 20 rakana. Natako madwitiri memen ni maka njak ko mawitiri memen ni ko pura ni matarawi 20 langsung ni mawitiri supaya talolongangi apalanna mak berejama matandri pahalana to as-salatul jama'atu afdalu min salatil fassi bisa bersirina daraja 20 pitu daraja nalolongat tau mak berejamae ibandi tau masampaya cedi dia betuangan na ya rosi dia daraja dia nak dia pelang maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya si dia daraja ko melo inilai dia na to melo sele ci di budu lawang ko suri monde na Allah taala itu satu derajat jadi ilolongangi sunnahna bere jamaah ya lai bere jamaah jadi ya ko moto ki matu masam pajat tahajud aja na tawitri Pak maka dia nabi tala witrani illa billail. Dia nawat dingak kedua teh mau witri si weni. Tapi aja lalu nade tawitri. Aja lalu nade tawitri ya, awitri ki. Pak maka nabi teh siapa yang tidak berwitir tanya golong aku. Namun sirah kami, yaitu Abu Hurairah ipoda memang to aja lalu musalai witri menamu misirakan. Aja lalu. Itu witiri nasaba ya komelo ki mancaji walinna pong Allah taala orang yang dicintai oleh Allah witiri ki. Biasa ki upoda maka dia nang katau ma witiri mo napa matin ro dia nang katulu-tulu makalele. Nasaba dijaga. Nah itu. Itu sampaja witiri itu. Kemudian ya to madari. Angka tau pura berhubungan. Pura berhubungan wanina na melo manre subuh. De apa pana pura dio. Kada di moga wedding a jenne ki jolo na palau manre aja mo tadio magi na to ma jenne angkau kilalan na desa ena rampe maka de kong katau ajun nurangi na de na jenne nanre arwane na kutui na kunrui dalle na patapulosona makanya a jenne ki tapi aja jo tadio apa lo kamaki dio na capu watu jadi andre ki nasaba iya tu ajun nurange nareko ajun nurange na to manre subuh na mode to dio sitongan nam to mapuasa to melo mi masam pajas subuh yampai to dio tapahangnya jadi kini dena to me masam pajas subuh namo atangas supita dio cuma nasaba melo ki masam pajas subuh makanya kita wajib mandi makiro tapahangnya jadi koto ajun nurang na melo manre subuh ajene bawani tapi ya ko pikir namo de to majene lobani manre cuma iya ko hikmah maka de ajene ki nasaba na kunrui dalle patapulosona nakiro idi mani kay kami tolah itu iya mi ko berhubungangi kosoy mapuasa makunraya degaga dandana na tolay bamici di puasana arwanewe 20 puasa berturut-turut 60 na sona maka damagi na arwanewe lay suruh matola makunraya de na padapade malanggar maka de guru tapak propore sihab de na tama bangkung e oko wanuna ko de na lempu jadi bangkung e salah tanya wanuna tapahan nih
Maka itu yampai aronewe yaling kafarat. Maka itu sitongan apa? Tapi iya ro tau pandrita ya Pak, termasuk Imam Mali angka lelep pendapatnya. Leleng. Ona Imam Tasyafi memberi makan kepada 60 fakir miskin. Berpuasa 60 hari berturut-turut. Iya ko Imam Mali de murusai puasa mucidi tatta imutolen na pulo na sona. Imam Mali. Jadi nang katau ko ramalangi na rusak puasana cidi namode na berhubungan tatta yan na pulo na mutolay. Magay Imam Mali matan rek kalena na pakalu akalena na sangang kamabot timparu makalasi. Minung ijolo na pa berhubungan. Coba kira. Kung kabot timparu makalasi. Jadi nasa iya ko berhubungan nga ko mapuasa, an na pulo no tolay, tapi ako minung nga jolo na pa berhubungan kaci di mo tolay. Sehingga maka day mamali, pokok na yan mo batal kang ipuasa mo, tatta mo tolay yan na pulo na sona. Apa iya ro nakita ro maka nang kakamabot timparu mato makalasi. Itu kere. Iya na ro alasan na Imam Mali, tapi tau pandita liangnya dia na pakai Imam Mali to miha. Maka dia Imam Mali pokoknya berhubungan ko mo batal kagi puasa mandre ko minu ko mapelo ko tata na pulo na mutolay. Pak makalasi maturo. Na isame man Imam Mali kadang kamato tau makalagi. Ko botimpari na machinala da ha. Pak mega tau mapaboti ko mera malang. Na machinala da na lapasan lo minu we si kaca na patama kamara berhubungan ci di manina tolay. Apa pure minu. Ite iya na ro nakade mamali de pokok na iya mun rusak puasa muci di 60 na mutolay gitu. Iya ro demi menjaga mengakali agama. Makiro ini mesti tapahang ya ro itu kaidah fikih. Kemudian iya tuh koto masika gigi koto puasa de na batal puasa de suntikan juga tidak membatalkan puasa suntik kecuali insulin batal. Kok insulin? Karena insulin itu human being. Itu berbentuk makanan. Sel makanan masuk. Jadi batal. Iya ko masih kak gigi deh mereka. Iya mi ko makalimo mo ki cica katalu taluay cica tama idu ay masalah itu. Itu. Jadi iya mi ko melo ki aman pada mi ko to majenne maka na wat diga to makalimo mo. Iya ko idi de tulip sare sa di makalimo mo labi mi ko aja na. Labi mo tidak. Patamay we inga de aja na. Kasunami le rica bani lima na pay patama pa jalo mako ka na marigaga. Ya mi ko talay tiro ima ko ay masalah itu. Jadi itu penting. Kemudian iya tu talua tau natung ka pa. Tau natung ka pa talua. Iya ko de to natung kay de na batal. Ide na yamanan na tau talua itu batal ka puasa. De. Ito. Iya ko mangotoy na mabo na talua. De na batal. Kadai iya mi. Tapi ang kami to tau pandrite tu maka na pokok na yamu talua. Maka de tau pandrite. Peko ni pe tau buncang. Buncang itu. Madari itu ko tau masola da na rokok tappa buncang. Batal itu puasa na. Kade natung kayero, yomi kana koti tigaro na natalwa, itu yang jadi masalah. Dia membatalkan. Nasaba alasan na maka dia ko tahu buncang kade natung kay. Tahu mabuk kendara kade natung kay. Makanya itu tidak batal. Jadi iya mi tahu natung kay, kaya sa tahu natung kat koti tigaro na talwa. Iya na to. Membatalkan puasa, mandre minung mak bele dek to na batal puasa tak diskomi. Iya. Ya, tapahang manontong anu makaleleang ay masalah. Aja. Lebih mui ko matinro ki daripada manontong anu makaleleang. Lebih mui matinro. Makepalan ni ko to matinro ne ko to manontong. Kecuali menontongi pacarama dan marigaga.
Tapi ia ko menonton ni maku mo isorong ang kanya tu pak maka hega isa na HP mako ko maka hega mapamulay makalicuboy kang kapita manang yang kemana ha. Iya, jadi ia ko meki amang iya na tu nakada ulama na to Indonesia dega ko masere dega ko Makkah Madinah makadai annaumu saimun al ibadah tinro na tau mapuasa ibadah. Jadi ko tau matinro mapuasa ibadah. Hukum Indonesia itu tanya hak desa. Tau panrita mi paui. Ia ko ara ini cawaiki ko ipaui maka da manang ka makyat palat tinro na magai. Ia ro tau panrita riolon purani na buktikan. Maka dia ko ki Indonesia te monro lak dia mangi ko matinro ini ya ko de. Pak ia na masu bulak matanang ka tau baju calepa na ita diskusi puasanya itu. Atinro bawan no. Apa de nagado sana te ko matinro apa namo man na masalah de to gaga. Ito makiro yan na to nakada tinro na tau mapuasa ibadah na sama iya ko de na tinro wat dingi pulu dosa. Iya ko matinro de na pulung makuram ya palanna. Do? Makiro tapi iya ko majenne kinapa masikiri materu masikiri naralanya paringarange na kanay hadesa. Maka dia nabi tayanang ka umma kumak jenne na paloliu na sikiri gang kata de paringarana siat jangi matinro seko iro watuna ibila masampaja sunna ukilona pong Allah Ta'ala. Itu kan jangan ko tumak jenne na pato masikiri na tak de paringarana baca la ilaha illallah gang kata de masalawa pak talu tu agaga pak manasaletu nomor si istighfar manasaletu. Yang kedua salawat manasaletu. Yang ketiga, angkat tau pandita tambah iwi, masjidak kau tahu kasih sila ada. Mana salat tu? Namo puji riale mau kau tahu kasih sila ada tu ngamu sidak kai latu tu. Jadi mana semakia palang istighfar mana sah. Salawat mana sah. Takziman ala Rasul. Itu. Jadi iya tu jama-jama magampala ada. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Iyan itu ko ramalangi, iyay pakewe makanja al-afu. Aja takada astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Makanya ipake ti saliwan na ramalang. Iya ko kirmalang Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya ti pake. Magina al-afu, ya sange al-afu lay tip lay susu lay kare. Ya ko makade istakpara lay tutu itip eksmi. Ang kami do saya ilalat tatong ko mi. Yami ko makade al-apu lay kare ni mati na tadeng. Jadi itu ramalangi malak gadosa denat tutu dosa. Ya ko yan tu makada al-apu. Makanya itu Allahumma innaka afuun karim. Nah itu pakai na sabak gami matoy. Nah. Ya ko itip eksmi istak para sana. Ya sang istak para menutup yang ada. Ito pada ko tumaroki na sala malaki tip X na paiwarnay ang kamuy oki ilalang tatong ko mi maputim pay tatdeng. Yo po ko ikare imakade al-afu. Ito ang sampajangi malagado sa pa makade Rabbi ghfirli warhamni wajiburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Malagado denatong ko. Nato ampay madari maringa papinadin na ko pure masampajang. Kadawai maringa sa DJ kupure ka masampajang. Itu sebenarnya al-afu. Pak itu isa na sampajangin nasa guruta Profesor Dr. Rahim Arsyad. Isa na sampajangin menurut penjelasan na si Abdul Qadir Jailani 50. Dega gatau mulai male isa na 50 kecuali nabita. Ia sahabain ke 40. Ang katau 45. Dega suku nabita mi mulai male 50. Makanya ko dito le male isa na sampajangi rupa 30 30 na. Ya ko dito le 20 na. Ya ko demo patule male 20 10 na. Ya ko dito le male 10 na mo 5 mi. Ya ko yaro 5 dito patule 3 na. Ya ko 3 demo patule cidi na. Makadai si Abdul Qadir Al-Jilani namo dimi isa na sampajangin nulle malatawe mamadaini na pake madece salama lino latu akhirat. Cik di bawah. Palai ko tulle mali 10.
Jadi itu sampajange Pak, tanya tujuan. Tanya tujuan tak itu sampajange, tanya tu tujuan tak. Iya tu sampajange ala mi. Ipake sifat bicara pong Allah Ta'ala. Makanya maka di guru takali si dendre pakak kasak. Iya komelo ilang ngiri patolo katamu pakiangi. Ya komeko malangi da apel kamakoro. Jadi ala mi ro katangi, ala mi ro apel tanya ro tujuan. Sampajange ala mi tanya tujuan. Jadi tujuannya melo ki sifat bicara si bawa pong Allah Ta'ala. Na tumilau ibutuhkannya. Ya na tu ampai ang kamana sampajan nagagay. Melo ki joka sampajan sunat musafir sana. Yukun itu ilau puange meka jokai pasalama ka ako akataku jokai. Itu yang kalasa dena mesau okula syawal matu tajam. Namanya sholat sunat utama kapuran yung pedang. Bimbangi pilih antara sesuatu bingungi yang kaya sampai sunnah istihara malam may tapa ang kaya sampai sunnah mutlak siagi yulek jama tak dun rakaci di berselang ya na malam masa di tapa nak lauki hamala way jenne na paki masam pajak iya rokoto kata bere lapas samimatui sinin na wading ni mak ganggu jadi pada iya romaka da iya na kokoto kata bere na ipacikim ni mati aja be kusuk jadang ngero pada ni ko to maciking okulangi itu kita coba gere nama-nama bieleta siaga kan na tau oku isa na lino nama-nama gere siaga kan na tau kulino tanna pada mi kasi si batui oku tangana padang pasire onro dan ni taro kumelo yalo kuran na lino iya na yala akali barakam maka dadani paya dega gaulle dega la haula wala quwata illa billah ipacekken ni ajebe ko sujadange nappai pakanjaki silampuna atie nappaki kata bere yitai alewe menre mangolo lori pong Allah Ta'ala nappai singkaru akbar to mangolo na ayan na to Allahu akbar kabira atau Allahumma ba'id baini. Ibaca pate Bismillahirrahmanirrahim. Nasabaasan na po ng Allah Ta'ala yang maraja pakkamase. Iya ko pengasih. Berarti tanya rupa to tamok ko ilalang. Jadi itu sebenarnya zahir dan batin. Jadi baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Pakkamase na po ng Allah Ta'ala na lengi iya na ruy pangulo. Ar-Rahmanir alhamdu sinin na papuji tapangulo ni makadatu ko makadaki Bismillahirrahmanirrahim maka di pong Allah Ta'ala na puji atakwe na puji-puji ka atakwe alhamdulillahi rabbil alamin ang kay papujin na atakwe lokoria Ar-Rahmanirrahim na panasay papujin na atakwe maliki yaumiddin nangakui ka atakwe iyaka na'budu idi mi pungusompa wa iyyaka nasta'in idi to mi puwonroy mi law tulong ang ilaw ni talisari niya ro aja ni paliwa bawang ya kana budu ya kana nasta'in talisari vi jadi iya kode talisari ia tu sampajange tala tujuan mi tapi iya ko talisari ia na tu nancaji ala kama gitu talisari pak aja tapala bawang ni na iya tu sampajange pakakasak minalengi puang ini pakai sifat bicara langsung apa pura ni nabi tamak dak wala bisa pulau tau de pagaga ala makanja nawat di si sumpu sisa si bapuange ang kasih kiri tapi aide ang kabaca korang tapi de yan na tu nakada tau pandrite ko sifat bicara si bapuamu sampajak ko iya komelo kong mangkalingay ada-adan na puamu ang aji ko iya komelo ko si bawa puamu tapakoro ko. Oke makiro. Iya sanya tapakoro de ka baca. To cadat dumi bawa rokok makoy patundu ulu napay na wana uwi pagkamasino pong Allah Ta'ala. At dampangan na pong Allah Ta'ala kuasan na pong. Tau makitu pa ko nasabari tati uwe matana nasaba nangakuiwi pong Allah Ta'ala. Si jami ito nasa nabita masarolat bine masampajasuna si saburakan na. Makiro, angkat tu ibadah pak mempuncuk magampang ni jama tapi matandre palana. Tahu make itu. Iya na tahu make itu tapi jarang.
Jarak. Madari itu kata nasa ketiano tama sih tapi matinro tu kota belum tentu to matinro. Daripada di tita mana ngamputuna teh mabolo ngamputuna yanu katuyan malas amput. De angkat tu tahu Pak tamana masih tempat cukup ngagai nasaba napakarajay bola nonruye makasibel lori pun. De na memang kadadalino ko tilala masih mamakon. Angkat tahu ngako tu Pak Bu. Jadi ya ro tingerangon na iya kana abudu wa iya kana stain. Maka dia pun Allah Ta'ala satu untukku dan satu untuk hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Pada metuku maka dia pun Allah Ta'ala illauno waleko. Tapi materuki dia. Dia na tumangin lokoro. Iya kana abudu iya kana stain. Napa ini nasiratul mustaqim. Maka dia pada ko maka dia malaikat ubi tahu pagai suruh dia magilau na. Makom itu jadi aja talai tujuan sampajangnya. Aja tali tujuan ya lay pakak kasa untuk sifat bicara langsung penge ya lay pakak kasa untuk pangoloy kebutuhan tak ya lay pakak kasa untuk burai bila satta kongka ya natu lang kaya sampai ya sunah aja kapahang dito ko na ba natawo jero ha dina baca pak baca moni mo ya to moni Maki, ini juga sebenarnya saya harus luruskan sedikit. Maka da iya ro koramalangi tapalak mo ro pak dongan na rekotome lo buka di Allahu malakasuntu wabika amantu ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Taman nih. Yang kedua agak. Yang kedua, engkau padona cidi. Zahabas sumau. Ditapla ero. Maki. Yaitu Allahumma lakasuntum. Pura pi bukan dibaca. Karena di situ bentuknya fi'il madhi, bentuk lampau. Sama itu zahabas suma wa batalatil urdu wa sabatal aju insyaallah. Telah basah tenggorokan. Marica ga tiga ro na tede na pura minum. Nah, cuma mega to dia na pahami. Iya komeki buka bismillah ki. Napa baca doa sebelum makan walaupun itu ada mendaifkan. Allahumma barik lana. Ko pura iya ro napa ki milodong pura pi minum man recede napa langsung milodong. Maka dari ukun itu nak kada untuk hambaku ada dua bagi yang berpuasa. Satu di saat dia berbuka dan satu kelak di hari kemudian. Iya okoelino ya koto pura buka ilau nyokoro. Oku itu itarima pak dongang yang makan jalan. Cuma ini koto pura manre soromi sandre. Mestinya koto pura manre cedek na peminum di situ kita letakkan gelas gunakanlah berdoa karena pada ko maka di Allah Ta'ala inun nojolo napa ko milau ukuya gitu Pak Bu. Tapi mereka tuh dia paham dia tidak memanfaatkan waktu yang Allah tentukan itu. Napa tentu itu si bawa tuh capakna koto manda subuh. Makanya di waktu sahara itu kutuk itu jadi dua tuh waktu makan jalan antara menjala koto pura manda subuh si bawa ko pas pura ki buka. Ya tiak ko pura ka buka monro ka joko tu cinampa sekitar 1 menit itu bermohon kepada Allah dan rata-rata itu tembus doa di situ Pak. Tembus itu dengan mudah itu. Sebab memang pun Allah Ta'ala pada pun napodangi kadowe pura ni mapuasa taku na pigau parentaku. Inu no jolo. Pura minum pada ko makadi pun Allah Ta'ala ilaw no waleko. Kami matu utarong ako kulino. Engkau pasti diutarong ako matu ko surimunri. Makanya dia mengatakan satu di dunia di saat dia berbuka. Ko pura ni buka ilaw ni yo pidi yasang ni rot ni mat na kotomandre tania. Ada di situ waktu sedikit kita diminta untuk berdoa. Kita pakai guna robuah. Tengerang yero. Namanya mero suku insyaallah suku. Suku. Jadi ya kutule ni tentu kami yero insyaallah suku yaitu.
Jadi apa pasalanga manre subuh talalungi sunnahna pas dia menik ke rumah. Itu kemudian kutubuka gunakan imilau dong. Ya ronna witiri usahakan nama witiri ki. Mega to tu makun rena sapek ku ni pe ko to manasu na icoba. To kena batal. Puasa iya ko tamai batal. Ya to do kami ba napa ya anu ko dile, napa rasai napa ya micuang itu tidak batal. Nah sabak dia ni mak ya mikomelo ki amang angka papa guru na to matoy riolo. Maka dia ko to manasu na meki misang makanja pa jena rumpun na. Laitaro mi bali may makok ya se na napay kamu ya kumalite berarti makanja pa jena. Tuh Pak disangang. Jadi banyak pernah saya pelajari itu dari guru tak. Tapi aja ni pudamane makanya matu makun rima nang kanisa mana Ustaz. Ya saya kira ya no pengolongan ya Bapak Ibu sekalian. Karena ini adalah pertemuan terakhir kami berikan kesempatan dua penanya mau bertanya. Silakan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz sekarang ya kalau guru yang makere, makere sapi, makere dende, makere manu, yang pasti kan makan dia. Apa? Makere. Magi. Bagi guru ya makere. Oh. Oh iya. Iya. Iya, iya. Terima kasih. Maki. Angka taupan rita itu najagai manangi sininna waddingi nasabari angka yakini papole guna tolak sukara rilene pongala ta'ala. Najagai. Sehingga maka daya kumatinja koloki buru emak gere aja mupakan kaya tuh. Oko na bolamu muak gere. Nasabak maka damagi na koki buru eloh. Maka dah niat kumi iya cocok ni niat mumagai. Ndak? Maka dah okotia rosat ding kada magi nokor. Ndak? Berarti maka dah angkal yang iya naro nak kada tahu pandai teh aja. Okko na bolamu mugere napa ya kumuangga iya ro tahu maka dah wali illau doa ngak bawani. Napa ko milau lau ko syariki buruna ilo do ngak bawan aja nemu ko rumah gere Pak ya ko tuki buru emak gere nang kasinaji si oko tu masalah sih makiro jadi ko matinja maka da aja na tapakan kai oko ni bola ta mak gere nah paki mak baca dong tilau do ngangiro makiro itu yang lebih aman angka tau pandrita tapi denanya mananna dua telu mimah kada wadi tergantung niat tergantung niat ya kalau ko rumah kada to memi lo ko rumah gere napa to main lo doang ngangnya ro to matewe napa to mak de to gay makadang kekelebihan agana tidak masalah tapi maka de to pandite iya nu make rumah capa betongan nasi wali ta merana si wali ko salama itu ya nanti jadi makada lebih mui ko aja. Nah, itu jadi iya non riwat di tas sampai maka ada angkat tu topan rita matika dena namelo rumah kada kuno bolam yan namo ya sange milau dong loki haki buru ko milau dong into mate apa bikin genna ipak dong ang ko bola pak dena ni suruh nabi talo masyarakat buru pak kurang aga doa na nabi tah kurang aga namo ade no koki buru ita di matodon tapi magi na loki buru kenapa dia ke kuburan karena perintah Allah suruh dia ke kuburan. Berarti lengi pak dongangi ko kiki buru angkalian sebab nabi ta lagi suruh kanyi di umat nak nabi ta lau tahu ni ini nih penting jadi tak paham ya engkau apakah CDP saya dari awak ada oh iya karuci di monde iya mari bisa dalam mic ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya tenang biasa pura to yung puasa. Ang tatap kada bata, pura to magene dua. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya ko pure mak jenne tawe na pamandre de na batal jenne na. De. Cuma ang kami hadesa narekoto mandre agaga pura itunu api langsung disunahkan berwudu. Iya. Tau pure betungan na tunu bale. Maka tau? Tunu bale, sate kan langsung manang itu. Disunahkan berwudu. Ang kato hadesa maka de ko pure mandre daging unta kak de to gadi daging unta ko to. Aga. Iro daging untay na perdabal ka tau pandite pak maka de manta sapi de tau ang kami je sahabat metu. Na mandre manang daging unta napang kemetu ji makin na biter pure mandre daging unta law mana mak jenne. Termasuk tau pure metu ona law to ni. Tapi dia kan misangi maka dani gemetu apa tau pure mi mandre daging unta suruh lo mak jenne. Ina tu nak kada Aisyah hide apa pura mandre daging unta nabi tade na nak jenne na lo masigi masem paja. Maka dia manta sapi cocok ni ya meto miro tau metu mina na hindar ka dia na cocok maka nabi teru nak metu lo mak jenne matandran. Yo pokok maka di sini na pura mandre daging unta lo mak jenne termasuk metu lo to ni. Nah, makiro jadi kadang hadis itu menyelamatkan sahabat seperti itu. Iya, terakhir. Pak Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berkaitan dengan syarat kubur. Kan biasanya kita ini orang-orang di desa kan masih baik belum tahu doa-doanya syarat kubur. Jadi kita panggil ustaz atau guru. Kira-kira abdalnya bagaimana? Apakah abdal kalau kita panggil ustaz atau kita ada sendiri? Maki. Iya rupa dongengi ang kami to je tau di na yakin na sa di makadade ni tarima ko ya milodo. Magay nasa naliwa gan na dosa ako. Esa ka makoro. Andre ku tam masala, sampajak ku tam mapkapo. Pokok na deje gaga. Jadi iya ko iya milodongi tapangala je. Di na laba. Sehingga makadai iya ko meloki amang puimang itarima doon na. Tahu majaga padahal dia itu risang. Tahu aku tuh nggak ga? Makanya maka dia tahu pandai tewat di saya titip. Ititip ipodami kada tabe milau tulung nga tabacangi Fatihah. Tahu matokku. Kira apa ayat dibaca ko tolong masyarakat tomat suki buruk Fatihah kulu Allahu waditi baca Yasin kemudian ilodong itu matewe Allahumma ghafir lahu warhamu korona Allahumma ghafir laha aku makunrai ya kumegai pakadabani Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum ya kodeti sangi akadabani pun tapas salamaka nggak tahu mateku tapi segini yang iki buruna adam pengengi sini na atas salana palepi-lepi amalak madecena pasukur nga amalak na de na suku makomiro ya kode nagaga baca ya banaro asalawa bawa ni napati lodong iya abolo ki komeki bawa ki we tak bolo maka da angka kada lele nangka nabita langsung bolo iki buruk nanakna tapi dia na yamanan na bolo miki buruk nanakna na ya kupure na jama nabita gagay na mochi cemmi na dito nang kanatengi maka itu sunnah selamanya tabahnya itu ampai nabita dito na to lima sampajang sujud tilawah dito madari dek nasabak madari na dek sehingga mencaji sunnah pak kenek najamai materu mencaji wajib tabahnya jadi sunnah itu pernah dilakukan oleh Nabi dan tidak pernah dilarang yo pokopure na pigaw na panateng di na nawadi yo pokopure na pigaw na padeto kalarangan na mochi cami berarti itu sunnah ya na tu manrewe pincara tanya puarang tanya biawa angka tu malepang iko na agak tasannya di iya yang kasahabat waktu nama musuh tenes losap pa andre pak capurangan re aku tu naruntuk natikang natunui lolo ni limata me malay lolo ni bana nabita me jepuina kada gaye kada isaba pincara
Ko idi itu kada biawa. Tapi tanya puarang. Iya meto tu pincara. Menre iko nama leba. Makadai soro inabita. Dena paterui. Dena nrei. Menagatang lima na nabita. Tapa makadai sahabat panglima pasukan ngero. Harak gaya Rasulullah. Makin nabita ide tu. Di minang kawan ko kampuk ya makwa tu. Jadi nakakandre-kandre tu nabita nagandro sunyo na tahunan ini yan na tu. Jadi dari situ sehingga di ulama mengatakan boleh itu jadi makiro tapi ada oleh sare padamu itu bukannya situ ngena ya tu bukannya masalah tu kok kita pandrita angka itu tu pandrita paharang apa ya nangka agak-agak hidup di dua alam maka itu tidak boleh dimakan. Nanya bukannya dua alam, tuo ko putanang itu to kowe. Sehingga engkau denan rebukang. Yang kata maka dade, iya ro anang jina bukan, iya serae dimo. Jadi iya ko iya ini bani bawang. Duan rupa makanya kepiting itu kan dibahas itu Pak panjang lebar. Saya kira ia nau pangolongan mamagi-magi napa baraka ipong Allah taala. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi